Gire Kristo Mukamaza manda kuririmba iminsi yose y'ubuzima bwanje Samashimagiza izina ryawe kukatahunda wanye nawe mana Kukwikiza wamundosa mana nibyishi cyane nakana bivuga Kukwiteka waneye mana risumba yandi mateka yose Zama mbazimana yanje shemezi izina ryayo rudasunga ibiremwa byose yiremeye nibizatangwa kuyishima bwiza Majuru muzamiriza impundu abana bayo bayiririmbire inyamaswa ziyitambire biyaga imisozi byiyereke umutima wanje uzamushima imana yanje iminsi yose igihe cyose nzoba nkiriho sinzatinya kuyishingira intahe umutima wanje ntuzareka gushima ubwiza n'ubuntu bw'Imana ururimi rwanje ruzama ruyaga ishimwe ry'Imana yanje jewe nawe Zoguruka maze ndirimbira Imana jewe nawe ukuri kose ukomeze kose Zoguruka maze ndirimbira Imana nambe niyereke ndayiririmbe rirenge ndayiyage kuko irambaye nayindi mana iwanye nayo nayindi mana iwanye nayo nayindi mana iwanye nayo kubyukuri nayindi mana iwanye n'Imana se umwami wacu Yesu Kristo Kubyukuri nayindi mana ihwanye n'imvyeyi yacu Kubyukuri nayindi mana ihwanye n'Imana tuje gusenga muri uyu mwaka Turi mu izamu ryo hagati ya saa 6 na saa 9 mu masaha y'umutaga tuzamukiye ku musozi Siyoni kandi nituwashikanywe n'umuyaga uwo musozi uhagaragwa ko n'abawugwaniriyeko n'abawugwaniye ubutungane mu buzima bwose wabayemo ngwino duhagaraye ku musozi Siyoni Imana tubagire mubyoshe namogwaniriye ukuri urukundo n'ubwiranda namutahishiririye icaha ngwino duhagarare ku musozi Siyoni Imana tugwanireko
namutagyaganisha Imana cyangwa wirengagiza itegeko ryayo ngwino duhagarare ku musozi Siyoni utabagwe n'uwiteka. Urukundo rw'Imana rutubeko, impuhwe z'Imana zidutwikira, amaraso ya Kristo aducire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa. Dawudi yirengagije igisuzuguro cyose yaratewe n'Umuyebusi, yirabira hirya aravuga ati uzokwicira imuga, n'abandi bose banamagara muri iki gisagara cyane bazozanira n'umugende w'amazi. Byumvikana ko ibisuzuguro duhura nabyo, byumvikana ko ibigaragazo duhura nabyo, byumvikana ko intambara duhura nabyo nizo zidukomeretsa gutsinda umwasi. Undi mvugo yakoresheje yaragaragaye nk'intwari. Dawe twese ubyagiye mu ijuru, wowe ntwari ku rugamba rw'ubuzima bwacu, ni wowe muhesha w'umugisha dufise. Icyo utoduha nta mwana w'umuriyo kiduha ngo kitwerere. Turaguhaye icyubahiro, turakuzamuriye icyubahiro, turakuninaje, turagukengurukiye, turahezagiye izina ryawe, turashimira ububasha bwawe, turashimira imbabazi zawe. Uyu ni umwanya mwiza wo kuturabarigisha ubwoko bwawe, ukatumenyesha ukuri k'ubuzima, tugatsinda intambara z'ubwoko bwose, tugahabwa umugisha mu izina rya Yesu Kristo, umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Ari indwara zananiye abaganga tuje gukirira muri iri zawe. Hari amayobera yateye ubuzima bwacu tuje gukirira muri iri zawe. Hari imikoshi yagananiye ubuzima bwacu byanga ko ari cyo twogera ko tugiye gukurwa ko muri iri zawe. Hari icyangiro tuje kwimyondorera muri iri zawe. Hari ubundi bubasha, hari ubundi butwari, hari izindi mbaraga, hari izindi nkomezi, hari iyindi neza. Hari imitsi yamaze kwangirika ije kuzibukira muri iri zawe. Hari amafigo yamaze kwanga aje kuziburika muri iri zawe. Hari umutima wamaze kugwara uje gukirira muri iri zawe. Hari umutima wamaze gukomereka uje gukomerekera gukomorerwa ibikomere muri iri zawe. Hari igikundiro twatakaje tuje kurongera muri iri zawe. Hari ubundi bubasha, hari izindi mbaraga, hari urubyaro twazimirije, hari urubyaro twanyazwe, hari urubyaro twatakaje, hari urubyaro twabuze tuje guherwa muri iri zawe. Hari izindi mbaraga, hari urukundo rwazimiye rero tuje kuzimurirwa muri iri zawe. Hari izindi mbaraga, hari imigisha yacu yazimiye tuje kuzimuriza muri iri zawe. Hari izindi mbaraga, hari ubundi butwari, hari ubundi bubasha, hari ineza yatakaye ku buzima bwacu tuje kugarurizwa muri iri zawe. Hari ubundi bubasha, hari ubundi butwari. Tegura neza umutima wawe mu icyubahiro gikwiye Imana, nawagutera iteka ryiwe. Urose Imana barose byose, naho kuri isi yagorwa rwose, azora nk'ubuhigwe nyabwo. Tegera neza iteka buteye, mukunzi wawe
asigira vangamiwa sanganira Imana ngiyiraj yigize imfungurwa y'ubuzima bwiza ubu yakiri yuzuye urukundo rwayo. Mukama turakwakiririye mukuri kw'ijambo ryawe. Mutima wo mwiranda nasakorere muri ceke, mutima wo mwiranda nasafugire muri ceke, mutima wo mwiranda nasarema ikintu gishaje, mutima wo mwiranda nase yirukana umwishimo umuco dushaka, mutima wo mwiranda nase yirukana ukuzempera umwete n'ubukerebutsi ubwira n'ishaka biturage, mutima wo mwiranda nase ahembura ingingo zararabye kubera indwara zitandukanye, mutima wo mwiranda nase yuzuza akanyamuneza imitima yacu, abigishwa bema bose ngo wumva akanyamuneza batanze icyo kariko keravako. Mu izina ryawe Yesu Kristo mukozi mwiza, twakira ubwo bubasha bwa data bukorera muri twebwe bubaha Imana, kandi turashimye kunza Imana ku funguro ububasha ku butware ku bushobozi bugiye kuba muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Amen. Icyo ngusabye ntiyabisubiriye muko yinjiriye muri iri zamu. Amen. Amen. Haleluya. Uri mu mine yawe ntacyo yo kwinana kuko umuzigamye nanje wongendera wose ni mu minwe yawe niyo ngoma wishimiye bigoma nakangufise icyo notinyani kitwe Kristo murabona ndetse neza senze iminota 12 uzabara. Ibibazo ni indoto. Ngo bonjour twagomba kubabaza mbega murabakizwa ko mutigera mu gusenga mukubita urumenyetso cyane ngo muvuge Bikira Mariya nibaza kutumviriza ibiganiro byose ofisa akamanye k'umutima ko ngaha kandi kagomba guteranya n'Imana yawe. Kandi gusenga misi yose ntibavuga Bikira Mariya. Ntabwo ari abantu bose basenga bavuga Bikira Mariya, kandi kuvuga Bikira Mariya siko kuzoja mu ijuru. Kristo yavuze ngo n'abavuga mukama se bazobona ubwami bw'icyo. None nawe ngufise igitsitaza ko utavuga Bikira Mariya. Ibyo muvuga byose bihuye n'ibyo mufise mu bwongo bwose. Banza murabe ati mbega umuhamagaro w'umuntu n'uwo. Ari umuhamagaro wanje nkumvuze ngo ngira nje kuvuga ngo Bikira Mariya no banamaze kukata nawishe. Amunabaza ati mbe umuhamagaro w'umuntu n'uwo ahubwo ico no kurana n'igiki none aho wakuriye urumenyetso k'umusaruro kubitiye kuvana upfuka byo byagwaye ubwerana byagukijije ingwa byakumanukuyemwe iminaniro byagukuye kwikibenge bigukura kwicana byaguhaye ubuhirwe byaguhaye kuramba no kuranirwa amwiga gutandukanye k'ibintu cyiza kandi nimutagira imitima igumye bizobananiza cyane kubera iki ntabwo Imana ari y'ibishobisho. Nimba hari igicaniro kiba abakristo mufise n'umwuka w'ibishobisho kuba ari imbere yayo. Ndavuga bigisha bijambo ry'Imana wabwira ngo napfukamye umubona mwingabire y'Imana usanga afise ibishobisho. Bibiri iravuga ngo muravumwe kubera iki mwase kwinjira mu buzana ndi kwinjira. Icaka birivuga mu hanuzi bwa Yeremiya barikani nitwaza yabe yavuze ngo mwafashe abantu bo gupfa mubabwira ngo muri amahoro mufata bagukira mubabwira ngo nta mahoro mufise. Ngira kubura umukristo wumvirije ijambo ry'Imana ryo ngaha ukabura nakimukuramo shingiri na Imana ugacukuramo ko nakusumetso kumusana navuze umubyeyi Bikira Mariya uri kuja uri kuva yewe
navuze inyigisho mu rugo rw'umugambi w'Imana mvuga ibitsitaza biva ku mugore bikica umugabo mvuze ibitsitaza biva ku mugabo bikica mvuga inkingi zo kubaka urugo rugakomera mvuga kurashanya rukristo mvuga kwitandukanya n'igisokuru kibi mvuga gukunda Yesu mvuga kwikora umusaraba wawe ukakunda ngurotorera indoto ugacuza ngurumenyetso k'umusango mugiye Bikira Mariya urimbura bugirira nuwabikwigishije nuwabishinza kuva mu nzora burukubita kuko wasi Kristo nawe yabivuze yavuga ryari kwandika muri Bibiliya Margaret ko bavuze ngo n'ibindi yakoze bitanditswe ngaho nuwabikwigishije ajagakurikirana inyigisho imwe yavuga ngo okay umuntu katakusanutse kumusara ngo ubundi boniki umuntu mwishuri kubera iki mwishuri kuko yabaje kumbwira yagomye mbwira ngo mu muco w'ikibituma nuwasuzoja niyo barisa n'ibyo kurya niri jambo ry'Imana tuvuga nubagenewe yose mwese arazagatora kiyo hari ibyo kurya babiri ngari ibira harimo umucari mw'ibirage uratora mugihe utabiri burufungure byose urafungura ibigukwiriye mwaba Kristo ndabinginga mbibwire ubundi mwumvuga ngo ndishinya kare ko nari mwe nenge ngurumva ngo mu Kristo iyo ngabire nta Imana y'Imana kuko ibisera byinshi mwagize byakomotse ku mashira mwafungiraniye ko mushira ku paso mwafashe ibidudu biza Dawudi yaravuze ngo cyacaje mu mutima wanjye ngo awubiza ya mashira arabwira Imana ati numuduka gusura nuka mbabarira rwose erawe nguza ngo mama umetsa ngo musaraba ejo muzomwira ngo ikanzu wambaye ejo muzomwira ngo imishatsi wasokoje byose ni byiza ntabwo basenga bakusoretsa umusaraba ngo n'umwuka w'idini wamaze kubagira gusa ni umukristo umukatolika nzokwama ndiwe nta n'uwabungura ko nta n'uwanyirukana nta n'abatijwe muri Eklezia Katolika ibatisimu y'abana bato ndayinezerewe rwose ifise akamaro kuri jewe yangize umuntu yangize icondi cy'imvukanije na Yesu Kristo nakomejwe muri mutima mwenda nta nuko nanaguwe bimwe muhita ngo ni efisio mubwe mufisi nabyo nawe mahigwe nagize sinabipinze sinabyasa mahigwe sinigeze ndaro ni keshi nanagwanye nkiri no muri diocese Gitega nkagwana ubwene basenoza muri Bujumbura ko byari bikomeye byaraze ni keshi patira amano yaje kwigisha muri Nyabikere turi kumwe n'umunyeshuri n'umwanimatrice ngirane nta narimwe nigeze ngira amahirwe patiri ubarde japri abaso nta narimwe sinigeze ngira amahirwe mugabo ndazi ko ari musi nari mfukamye mvuye muri stage ndi mu 14 nari mfukamye musi y'umusaraba kuri Sanctuary Mariale turiko turasenga turabana batatu umwe yitwa Berizo mwiza uwundi yitwa Gatore Nadine undi twarugo abana batanu mugo musi twari batatu hari Aburamu witwa Netiti Kimenyere n'uwitwa Keza Kimana Dorine uwo musi haza umuyaga umata nk'uw'igihuhusi nadukwa no gususumira ndarira niwo musi nibaza ko nubanuzuye mutima mwerana kuko pe bijyanibwa harimo kubatizwa muri mutima mwerana no kuzura mutima mwerana kugyusuka amazi akavamo agacupa gafise uri kurakagenda na cyangwa ukayanwa cyo ukakaraba niko na mutima mwerana bijya ku musi tuba dukwiye ko amatwunzo na efizio nimo warayirose ugasiga kuri kijya gicaniro usigara urwana na rimwe mu kwezi nguragira uradihitse ngabira ziri muri wowe zitogira bavuga ati niwiga kuvuga mu ndimi uragira stage uragira ukuntu kurekana ngo mugiceceke muka w'Imana zo guhinda imitsika nawe mu karere uri uko ururimi rukuya kuvugwa n'umugore afise umugabo akubitana sigwa ururimi rukuya kuvugwa n'umugore afise umugabo w'umukristo ururimi ruvugwa mu rugo batagira icyo barya sigwa ururimi rukuya kuvugwa mu rugo rufise umugabo n'umugore bose bakora afise icyo bahurije ko kandi bakagira icyo barya ururimi rukuya mbe ururimi rw'umwuka w'Imana n'ururimi ni kwa ururimi ruzana amahoro arakavuyo ndi umukristo w'umukatolika ubyumve bikunyura nzokwama ndiwe icambere mubw'Imana amezi agije nta mwuka w'idini bise nacu ufise waza kunyigisha ngo genda batitwe batisimu ya kabiri ico namaze kugisinyarira n'Imana cyandika no muri agenda yanje yini inkono baganje nzobe ndimugomba kurunda ikinamaze gusinyarira n'Imana narayibwiye ati nyereka kuko kuri tanduko hagati batisimu y'umgana ni batisimu kuti mugabo kuri jawe indani kuko batisimu sarga amazi basuka kwa ntundi no kwa manda isuka undi mwoko amwisuka kwa mukoma mwiyuhagira ibatisimu ni ikimenyetso kigaragarira muri wewe gusico ndayikundira ntukigumi kugwanako mwuka w'Imana ndiyihutira kwiruka mugabo tirangagiza ko abagaratiya babanje kuzura mutima mwandi mbere ko batitwa cyari kitsi Petero arashinga naye mukoko by'abatumwa aravuga ngo
sanze Imana itarabanura kubutonera byingane koroneri Imana muvugishije ari umupagana atabatijwe muri gusamara umukristo umuntu kuvuga n'inyigisho z'asindaragusubiza yarakubise umwereka araga kumayi bakanyishu no mukatolika avuga ko Imana funze igitambara cyera nutwo tunuwe nutwo mwazibirana igicaza kubataba niyo abatisimu yawarantu yagomendagira mbabwire ko amazi ashobora kuza imvura yaguye kubera isuri ryamaze koza bikaba ngombwa ko kugira amazi aje mu murima utora igihosho gatora umuhima gatora igipaho kuri isuri yora isuri amazi akabona kwinjira mu murima wawe hari ibicaniro muzobanza gusenga bidashingiye ku isoko urucanyo byo byoroshe no kwigisha mugari ibicaniro by'idini muzobanza gusenga kandi si katolika gusa si eklezia katolike gusa no na eklezia n'abapentekoti n'abanglikani mufite ikibazo nababwira ijambo ry'Imana rizogira icyo rigufashije nzobanza kugira idini cyangwa nzobanza kuja mu dini cyangwa ubanze wisigure bizakunaniza cyangwa nzakugira unemera Imana imwe rude kuzina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen tugire Kristo twinjiye mu gihe cyo gusenga mutegura imitima yanyu mukiretse imitima yanyu gusenga kuzina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda nemera Imana imwe rudende ndereze ku Mana atarugira byose dawa twese byagiye mu ijuru mwaramutse Mariya wuzuye n'umukaba kandi mutibaza ngo ni bindi no kasi byo twahamagariwe twese bene mujya kwa patira akabigufasha ukaja mu Mariya bakabigufasha ukaja muri wanje bakabigufasha akwabo ushaka ko hari hose kikomana kuri wowe ukuvuga atari cyo kintu inzira zawe zose zo kumva zirafunze undi ni kikigoma ibyo nibyo badutwenga mu makataka ngo twujuje ibigigoma undi usanze abantu bakora twe barasenga ntibabwirizwa kuba ubana n'urumenyetso ku musaraba nene batarakubise rukubite nawe ninangura kwigisha ngaho natangwe ngo mukamaza navuze ngo tugire Kristo mukamaza manda kuri rero cyirukubita tukajyana bigutwarije ariko je si impano yanjye kandi mfite icyo nakefite icyo nasobanukiwe bamahoro mubane n'Imana n'umwuka n'umutima ntuzoyibona ifise amaboko irikira kubita urumenyetso rw'umusaraba kuvuga Bikira Mariya nawe ndamuvuge kwiki uraza nimuvuze icyo muvuga kuzuki uvuze ngumwa jewe daboro na Bibiliya rozina rimeje kubwira mwanya mwihe undi hagati y'izamuni saa sita twagisengesha ubu turi saa munani turiko tugisengesha ishobora kubashikira saa 9 cyangwa irenga gatoya naho twaginjiyemo saa 6 yabashikira saa 6 irenga gato n'ubu tuginjiyemo umugabo isishari rya kurenga saa 9 gato sibyo nari nakubwiye ngo ushobora kubyibuka kubera nakubwiye nakubwiye ngo mbese n'ubuho Imana itanyatse ijambo ngo inzi by'umuntu cyangwa icuri ku bwenge bwanje no buri cyo nigisha abakristo siko nakubwiye nari mbonye mfise amasije menshi niba nkora ko zishobora kubinyigisha ndende muri byo byose nanakimugisha ngiye kurumitsa kumusaraba kandi byose bizana urukiza ku bakristo nanje ubwanje nakimwe mbana ndagikemeye bisigura ko tubihabwa n'umwuka w'Imana nanje ndimo usuko atangabo zitagira umutware uko Imana yavuze ngo umwe muri mwebwe nzomutora uhama ngo bazokumva ijambo ryandikije muri undi Imana yakakavuye nayo ubundi bindi ko ndavuga nawe wowe uvuga reka reka none wagira ngo ukagira ngo ergo no muvu reka ndababwitse kuri sibyo mbibwirire je ngunda gusoma ibitabo nuko mfite akanya gatoya nasomye igitabo cyo kwa bajya tipe batanu cyangrekane soma ngukugene musi wa mbere aje kwigisha indimi cyo kwigisha rakibura mugakobera ko yaramaze gutransforma Bibiliya mu Cyongereza avuga ati reka ndikubasomera Bibiliya ngo abantu buzura umwuka w'Imana ushikaho ngo kuko wa mbere Calvin yari yaciye bwa mbere wewe ngo araza kababwira ngo Imana iravuze ngo kabaza kiyumvira akazokwicara abantu bisinzi bakaza bakarindira ko mvuga bakabona mugabo bagategereza amasabira 5 Calvin gataga kubita karavuza agavuga
bose bakunzura mutima mweranda mugabo bwera asaba ko bashobora kumara nk'amasaha 5 bumvise ijambo rimwe bakagenda mugabo kumva babikunze ko byo kuza umuka w'Imana ico kiti hazo n'abavuga ati none se usikarwa kiyari yamaze gusubira iwawe natwe turakomeza gute okay kazi mbwira arafunzwe banditse Bibiliya bakayitransforma muri mitwumva tutubasomera ibanditse bamaze kubata bamaze kubasomera ibyo banditse bavuga ati gusa Imana bari bafite ndamvise babanza kubisubiramo bagafata mu musi wose babisubiramo kujya tutegura mu isengero uje gusoma ijambo ry'Imana hanyuma mu nyuma bakaza basomera bimeze ngobotse nanje Imana yamakokanyagana niko ndabigenda mugabo nayifise kubigenza imyanya niyo ukunda tubiranira hanye n'umwuka w'Imana akabasomera naje nkamutiza amaso nta nikindi kuko ibyo nzi mu mayirere mfite sibisere gusoma ijambo ry'Imana kandi hano musi n'umwe turigera mbona nice ariko n'ijambo ry'Imana hano musi n'umwe kubera ko ndiza ndindogobwe ntizi umutima mweranda iki amaso umunwa ijwi nkamutiza niyo mpamvu niyo rigiye navuga ni namba koko atangiye ifise utarinjize mu no rikora he akahita kabasomera muze mutunga ibi bintu biciye ijambo ry'Imana ngo ari basomeye ngo bose bakira impinduka ngo baratabagwa ngo baranezerwa mwumva ikindi gikorwa yakoze niki yabahaye iby'Imana yamuhaye yabahaye ibyo yashiriwe imbere none ibyo bintu twashiriwe imbere byamaho erega je maze no kumera ntago je ndumugararije mugabo uri kurumva uvuga ngo ndumugararije none ndumugararije ko icambere naho nzokena nkagira ikubidini mwarigize iki ubudini ni mwari koze gukorera Imana mwarigize icubahiro nimba pasteur biri icubahiro kaba gashaka gatonda karonke sibyo ibyo nibangaga kaba gashaka gatonda karonke nimba pasteur ariko si bose mugabo ndabizi ko abantu benshi muri hamagara muri ndoro kuyamagara niki ni ahandi nibataguha iki ukiriki mwama muri mugabo ibintu ndabakunze kuri ndafite natabirapona biragusaba gufuka mu mwanya urengeye uwo ushobora gufuka mu wowe umwana w'umuntu biragusaba kwicara ku kintu kimwe iyo ndiko ntabwo ati ndabisabe ntimuzose kuza kunda muzombonere mu juru amaso mu yandi mwumvirize ibyo mbabwira mwumva ko atari je mamombe ubu murazi ngana ryo shirungitse video abantu bakugendeye baje kuraba kwambika imitamana muzi ibintu banyambitse n'umugabo wanje namubyara n'umwana nabwiye kugeza nyambika ngo ndamuhaye mikoro n'abapoke nano musi no mabarazanye ibitanga bazanye amakado bazanye ibiseke wundi musi yazu wundi muryango w'ingozi ndavuga aho narakoreye n'amosozi ndabashiraho n'ibiseke ndavuga ni narakunze abantu ndabamarira imanzi je mugabo ndimwe baza ngo niyo mahirwe yanje no none rero imihamagaro y'abantu nditso bavune muhamagaro wanje suwo kwigisha ku muvyeyi Bikira Mariya yaba hari wo kwigisha ku muvyeyi Bikira Mariya iyo mayi ibintu bishasha bidahuye na mwaramutse Mariya uzine mukama muri kumwe uraye kuko ibyo twese turabizi n'umusaseredoti ndabizi agiye kwigisha Bikira Mariya nkayigisha mwaramutse Mariya ashaka kuvuga impamvu bavuga ico bisabisho ngana nje impamvu bavuga ico bisabisho nitubihuriza ko siko no bivuga no ariko kandi sindi kwigisha kutabihuriza ko no si wo muhamagaro wanje ni ukumana ubwami bw'ijuru kaza muri mwebwe kuko mwe mwabushatse inyuma y'uguhwera nasobanukiwe ko atari byo ko Kristo yagaze ku musozi Garizimu niyo mpamvu ndavuga ati umwanya ngiri kuri iyi si n'uzosubira muri iki kibanza cya mama komera Kristo ni muzima kuko sinzokwama mbabwije ukuri umwanya ngiri kuri iyi si mubyumve ngo sibyo magaze ku musozi Garizimu kugira ngo ngwanye ijambo riva ku musozi Hebari birasigura iki sinzoza guhagarara idini jewe nigikunda mugaba sinzohisha ko nosa amabere cyamawe Ecclesia no sinzoza kuko baravuga ngo ubahanyoko ushaka kurambira muri sinzoza guhangana nayo no ninyirukana ati nuzosangira nzobyicecekera nakiri ijambo ry'Imana nitanyirukana imigirwa banyigije imfite akamaro sinzoyikora cyase nzaza guhangana n'amaho sinzahugira umusatsi magarara yibitira magarara ko n'Imana nijuja kuri kamera kugira bashikire ikaniza telefone ikaniza connection ikaniza amatara birahagije tanyitiranya ngo neze biya niyo kubitumenzo kumusara ufise ibibazo bitari byo magaza kumusatsi Garizimu kubera ko Garizimu budari misozi Imana yaduhaye dushimira ibi uwa mbere ni Garizimu umusozi w'umugisha uwa musazi w'umugisha ngoma mbigisha inzanye n'uw'Imana yagenye yakiza mu butunzi kugira ngo nakwatura kwijambo avuguruza irindi ribi rikuriko kuko kuri Garizimu kirazira ko watura umupfumo mugabe Imana
yinyoye umuvumo kandi niyinubye umuvumo kandi yaravuze ngo nugira umwete kumva no kumva amateko nagushinze umujazo zo kuzako nutawugira imivumo zo kuzako no ahubwo yasinze no kuwundi musozi Ebali uwa musozi Ebali na uhagarariwe n'abanyamuvumo yabikuye Imana uruvyaro rwa Yakobo avuka ku ncoreke yabasize mu butunzi bw'umuvumo abavuka ku bagore bisezerano abashira mu butunzi bw'umuhezagiro Kristo yahagaze kuri Garizimu nigeze hagara kuri Ebali muga Ebali natayihagaze ko muzasoma imivumo yacu ya 13 atusa nuhagaze kuri Ebali cyo gituma uzuye Kristo mugabo twebwe tuza kugwanya ibivugirwa kuri Ebali Hebali yawe niyi ni gisokuru kibi ni karandembi bwa usambanyi bwa nyoko yanzara ya nyoko kwa kugira ishushu kwa nyoko yamahane ababyeyi bawe kwa kuraguza cyangwa isokuru kibi zange sombi bamwe mwimatanya igani Hebali nukuvuga niba nyoko yararaguje niba bagucinda sawa niba ari umuntu yakubonye akakugirira ishari akakuvangura agafuta abayumuntu akakwigenza uwo muntu wewe waragututse umuvumo uje mu ruzererezi kuri wewe ugumugutezeyo minga kujya kwa Hereri mu kigabane cy'igitabo cya Yenzo rero munyabeterehemu mugabo nanje kuko turi kumwe muri umuvukana buri munota buri saa buri segonda ragese mbere gusenga musenge muri ko murasenga musenge mbere gusenga ndagira Uwiteka abana bawe washize muri umuvukano wa studio restaurant komera Kristo muzima bahezagira bagirira imbabazi bagirira impuhwe bahurukundo bahigikundira baburanire bakize bavure batabara sibyo magaze ku musozi wa Garizimu noneho hano nivuga ngo umwanya ngo umwana mutse Mariya uzuyine mu gurumetse ku musara sinzi bandiko ndaruha zobandiko ndarusha n'umwuka w'Imana ari muri jewe Numareka yarabivuze niyongeye kugumaza kubivuga rero mutazamuravangira sibyo kubikora kwawe si bibi nigufise mu Imana mugabo je sike mfise mu Imana kandi iyo umukama abona ko bikenewe arico gikenewe muri umuhamagaro wanje yari kubimpa imbere umve ngo simbyinuvye umve kandi simbikize mu mwete sinabyinuvye kandi sinabigize mu mwete kubera ko inabyinuvye kubera ko inabigize mu mwete ntabwo bihuye n'umuhamagaro Giya umuhamagaro wanje kwa rugira ume mu umuhamagaro wanje umusigoreka nasomye Bibiliya norarangwaye diare mu mwuka navomisema mu mwuka nuvuga no biyondoyonda ngoba mbuze niyo mpamvu igihe cyose ndasumushitsi tukirirwana ngira gahinda mwijoro binanira no gusenga mwibaza ni kubera niki Imana yabibye muri jewe sinjyo ngorodo na ngoroneho ngwera ndababwije ukuri sukuvuga ngo ni myuka mibabazanye igihe cyose ndasumushitsa ntwara amasaha 3 akanwa amasane mba ndikonganira nawe mugabo ni mugende basaseredoti n'abapastori bagira amayekota muhamagara wanje uri gusoma Bibiliya nkayizana mu buzima bwa buri munsi ngakiza abantu kubwikirera kibi gihanamiye ubuzima bwabo none bihisha kandi bivuze ku mugaragaro mfisi ko siri nugwangana n'ibirara kandi abo bantu mwara babutse iyo mwe nabagwiza wanashaka hari gihe musanga abandi benshi mutuje mutari mu nabakeneye kuko nabamwe mwari bakeneye babagararira kuri Garizimu none kwa umusaseredoti yakuye akuraguza kwanje kwa umusaseredoti yakuye ikibando se na nyina bakubitaye kwa umusaseredoti yakuye isokuru ciwe cyagize agakono kanyabingwari ya mu ifuruka ndo ntabwo gusigwa kwiwe ntabwo kuragana kwiwe ntabwo kwiga teologiya ntabwo kwiga mu seminari bibikura mu guhagarariye ku musozi Garizimu arahangana nawe niyo mpamvu umuvumo wawe ushobora kuwangiriza ijana ku ijana uri hejuru yanje n'Imana wenyine cyo bivuze ku mugaragaro mu byumva iyo mihamagaro muyigwiza niba mukeneye gusanga niba mukeneye kugwiza mu madini ya niba mubagira ari batatu mu gihugu kizogira amahoro mutangare kandi n'ubu nawe n'ubandumwe none sindumwe none abantu birenga 10,000 bari gukomera Kristo y'ubuzima uhabuze n'umwamaze kugira uwo muhamagaro ubundi niba nakora iki mugabo umwuka w'Imana natabishaka uwo musaha mubwiye ngo jya kurujya musozi ntabwo Yozuwe yigeze asaho ubwire akira mwambura impuzu mwambikiye mukureko ine Ozeya cyane hose bivana birisoma katolika ni Ozeya abandi ni hose umushire ku Yozuwe ariko yagumye ari mwene Nuni niyo mpamvu kumbaza idini sengera mu buri kurandusha ko rimwe na rimwe hari umukristo asengeje mu kwizera nyagato ndabigira yapuruta niyo ndiko ndasengesha abana je cyangwa turiko turafungura bisho se ndavuga ngo no ari difficile simple utekane rero
murakeneye abantu babahagararira ku musozi Garisweba. Ushaka kumbwira ngo umuvyeyi Bikira Mariya arahamagararira mu gihe mvuga ishakura ukimbaza ngo kishura Kristo yavuze ngo nzosaba data baho umutabazi azobamenyesha akabarosa ububasha ngo muri ico gihe nimuzobukira abasuku ngo kukerega umusuku namecece byashaka cyane akunda ngo muzomwabaye abaganzi banje. Niyo mpamvu muzosaba icyo mushaka cyose data musabije izina ryanje ko muzomaze gututuka kubwiki kubwitabo ryanje ngo izakibaye muri ico gihe muzokwama byinshi mumva ni mu nziza ya Yohana 10:11 cyacangeze muri 15 bwanariye muri 14 kuzo mutima mwera uko mutabazi nzona basabiye data zobamenyesha je ngo muzetsa mukora nk'ibyo mukora ndetse bakore ibisubije. Murakeneye babagara ku musozi Garisweba badahanganye n'ikindi kimenyetso na kimwe usibye kwatumigisha kuri mwebwe, usibye kubigisha icyo muri gukora. Yohani Batista yaje hari amadini atatu ufite ko abatirijwe mu nda kwa Elizabeth igihe Bikira Mariya agiye kuramutsa Elizabeth ngo bana bari mu nda bakaramukanya ubwo nibo bari Batista batirijwe. Batista yarabatije abandi mu Batista ntawo mubatije na Zakariya ntiberekana yamubatiza. No kuvuga Yohani Batista ngo baramubaza ati natwe tugende babwira kijambo cy'Imana ibyo bwamubwira. None rero mukamura dufise Imana igira neza ibitugwanya ni birema ariko utugwanirira no muremyi muhumure ukunda Imana mu jambo ryayo bisigaye muhabwa umugisha. Umuco ndawuguhaye ni umukristo w'umukatolika impamvu navuga umubyeyi Bikira Mariya se umuhamagara ntabwisha ifise no muvuga ko ni nyina wa jambo ni mudahangagwa ni nyene ni watowe na rugira ntabwisha ifise no muvuga ko igituma mvuga Bibiliya nukirimo byinshi sindabimara sibyo hama niyo aba Bibiliya ivugaho gusa nibyo mvuga gusa hama ikindi naco Imana nyina amahoro ibone ikiri ku mutima wanje igutaho zishingiye ku majambo yako kadiririza ubumenyetso bw'umusaraba kuvuga umubyeyi Bikira Mariya soma amagabo wanje ariko ni ibiranga mawe yabyaye. Ibiranga mawe yabyaye rero ntabwo byose ndabyemera. Mama washaka kubyara yambara imini wowe ntugire umuhamagaro wo kwambara imini. Mama washaka kukubyara arya inyama wowe ntuzige bisigura ko acatandukana nawe. Mama washaka kukubyara afunga igitambara ugasokesha imenshi. Mama washaka kubyara mubyumvire ke nuko Imana nyina amahoro twishimire twese ikasozerere kwa indoto amatubandanye mukisavwa ukomera Kristo ni muzima mwanita nuronka kanya uzondotorere narose mbona ndi kumwe n'umuhungu w'umubanyi tuva ahantu tuvoma ncambona abana bariko baratwonera ibijumba ndabahagarika bari bavuye kuvoma ndabaza uwababwiye batwononere barisigura cyane babwira ati bogi ndabibwire ababyeyi banyu wa muhungu acambwira ati nawe usanga urimo nkaho usanga urimo urabakanga nkuko utanabarihisha ndamwishyura ati nshaka nihanitse
shaka nihanize babanure ntibazosubire nabishe shaka duca tugenda dufatanye ku rutugu na wa muhungu nyina wiwe mbona azanye ihundo gisaka aramaye ncabona kandi undi mugore azanye ihundo gisaka kandi aramaye uyundi mwanya nabona ari ishugwe mejeje kuryakira naciye nikangura tugifatanye ku rutugu na wa muhungu nashitse no kwa nyina w'abana byancanze mu ndotorere rwabo kodesi nawe n'igihe cyawe cy'ukwemerwa gisera n'igihe cyawe cy'ukwakirwa ubanyamugisha mu banyamunezero umva ko indoto irimo umwana w'umuhungu irimo abononyi irimo ikiganiro irimo abagore babiri nyina w'umuhungu n'undi mugore utazi wowe undi mugore utazi ni gushigikira kuko yakuzaniye icyo nyina w'umuhungu yakuzaniye nyina w'umuhungu ni iki nyina w'umuhungu murumva ko ari nabukwe w'umuhungu sibyo kwakuzaniye Isaka reka mbanze fate kuri urugendo rwawe ngo ari kumwe n'umuhungu ubona muva kuvoma aho mwahora muvoma sibyo ni kuva mu makarane bitandukanye niyo wari kuja imwe muvoma cyakona niho mwicaye ariho mwicaye warukiri mu gihe cyo kugerageza muri ko mujayo wari mu gihe cyo gusugerageza gusubira inyuma sibyo mugabo wabona muri ko murabaye ngucubona abana bariko babonera umurimo w'ijoro kubera kutambuka kwitandukanya n'imyuka muri gisoko rukiye ugiye kubona ibyo wari waranyazwe ugiye kubona ibyo wari waratakaje ugiye kubona ibyo wari warahombye muri uko kubona rero ibyo wari warahombye uzobihabwa n'igikundira Imana yaguhaye umwana w'umwe ashobora kuba fiance ubukomezi bwawe imbaraga zawe agashobora kuba mutima mwirana mbwa kubera ko uwo mwana w'umuhungu waciwe nabonye na wiwe bisigura ko ugiye nimba umukobwa noneho indoto ndiyorota umugore ntihari gucamo banyina babiri irose umugore yo bari wa mugore yankirijwe yababaye yatawe agiye gutorwa nikuvuga ugiye guba mu bihe byawe byiza byuko Imana izokurungikira umuhesha w'umugisha agufata ku rutugu nikuvuga hari ubukomeze bwawe kandi umuntu agufashe ku rutugu abakweretse ko uri mu mutima wiwe ngo muragenda ngo acha kugira ngo kandi ngo ngaho ngo usanga ngo ariko bakanga gusa utaja ko ngo kubarisha avuga ngo yabo gusa nshaka kubyanyikiriza boga ntibazosubira nikuvuga akubonamwe ubugwaneza ntabugoma kubonamo akonamwe ubugwaneza muragenda uhabwa ishurwe n'ubunaraza iyo ni confirmation y'urukundo rwawe ugiye kwinjiramo n'inguru umukobwa ni confirmation y'ukugarurwa muri uko kugarukirwa ko imboro waratawe Nero bihabwe mu izina rya Yesu Kristo twese tubihabwa abana b'Imana urumva ko ari indoto nzima ni indoto y'agahimbare ni indoto y'umunezero ni indoto izana ibyiza izana ibyishimo naje mu izina rya Yesu Kristo ndagusengeye ibyo bihe byiza byawe ubihabwe byumvikana ko ari ibihe byo kugaragara nk'umunyagaciro abandi bakobwa barakunda banyina ntibabimenye banyina ntibabimenye bayina bukwe ntibabimenye abandi bakobwa barakundwa akaba aribo batanga amakado ariko wazihawe abandi bakobwa barakundwa akaba aribo biketekeza bagafata ku rutugu ariko bafashwe ku rutugu abandi bakobwa barakundwa bakabona mwamayeri bakabona mwamanyanga kavuga tubungubu sinzi byagambiye kugira ariko washinga ibintahe ko naho ugaragaye nk'inkazi atabwo ukaze uri umunyarukundo nawe urabikonfirima witekanya gora ku ngoma soko ry'ibibyiza byose mu buzima bwacu turimo kuri isi mukeneye kugira ngo ube buryohewe guhimba kandi munezerewe ko twari ko turabyuva mu matwi yacu n'ubushitse nyaguhora ku ngoma zamura muri twebwe ububasha bwa mutima wa mwiranda were mu mushatsi bugere mu gwara gw'inogiri hererezi kugira ngo hose muri byose na hose tuyoborwe n'umwuka wawe tuyoborwe n'ububasha bwawe tuyoborwe n'imbaraga zawe kanatsinda isi kugira ngo igire ishusho bwabaye ububasha bwawe nakumwe rero natwe twogira ishusho twogira umunezero twogira umugwiza twogira ibyiza twogira ukuramba twogira ukuranirwa
tutayobowe n'umwuka wawe mwiranda nikiyokunda papa nikiyokunda tunezereze rero nyagora kungo mu bwoko bwawe uduha ibyo mu ndoto zawe atubwiye uhuzi indoto n'umukristo nk'uko ndayimurotore kubw'ububasha bwa mutima w'Imana sikuru ubwenge bw'umwana w'umuntu bisanzwe kandi umukristo yabajije kibazo ati ndagomba kumenya umuco kumenya kuri kwawe impamvu udasenga ukoresheje umuco gusa n'uvuga umubyeyi Bikira Mariya ntakanyumvemo ubugome ntakanyumvemo abanyama ntakanyumvemo ubushinyakare ahubwo nubone ko navuye uruguma nasanzaje igicaniro cy'ibyo twamaze kuzuza mu marangamutima yacu ariko atari byo bizotwegereza imbere yawe atari byo bitugeza ku gicaniro cyawe cyo mu ijoro ibyo bicaniro twamaze gucana kubera basogokuru ibyo bintu byamaze kugarura ubuzima bwacu bw'umwuka w'Imana wa buri munsi mwabwira ngo vuga Uwiteka aravuze ukavuga utabaje bw'ikindi kimenyetso na kimwe mukama nibyo senye muri uyu mwanya nibyo senye muri uyu mwanya nibyo senye muri uyu mwanya noneho ngo Abafarisayo babanza gushira ikimenyetso cyo gusenga ubundi ngo uravuga ukagaragaza kusenze wambara ukagaragaza kusenze wakora ukagaragaza kusenze watwenga ukagaragaza kusenze none nyagora ku ngoma ibyo bimenyetso byose nibikatubera ibitsitaza ababihawe ku muhamagaro banezeretse rwose abatabihawe ku muhamagaro utwunga ubumwe twese ariko tugume muri Ecclesia muryango uturinde amacakubiri uturinde agacinzo uturinde gutongerana urutoki uturinde gucirana urubanza umwe wese uko yahawe ingabire yo gusenga ahabwa umunezero mu izina rya Yesu Kristo uko niho dusengera kandi asabye ngo umutima mwiranda yirurukire kuri twebwe muri uyu mwanya twuzure Mana mutima mwiranda duhingabirano y'ubwenge ingano y'ubwitonzi ingabano y'umwete ingabano y'akanyamuneza ingabirano yo gukora ibyiza ingabirano yo gusenga ingabirano y'ukwerekwa tumenye igihishije mu mutima w'Imana tuze tukigendere ko tubone guhabwa umugisha n'umugwiza mu izina rya Yesu Kristo niho nacuriye ububasha bw'Imana kugiye gukora muri turo y'amutuyibaho kandi tunezerwe kuko turi abana b'Imana kandi kuko umukama ari we gaba byose ari we nyene ingaje n'ubunye nazo mu myaka yose nzitiriye imigisha yose duhawe mu izina rya Yesu Kristo amen amen alleluia uko twarize turi mu butayu Imana ikatwumva nta kindi kiyizanye usibye kutumara inyota none rero dukomere Kristo ni muzima ari hagati yacu Yesu Kristo nakumira none tuguruye imitima yacu Yesu Kristo yo dukomeza Imana iduhe umugisha twese